Umuvuduko w'amaraso ukabije hypertension mu rurimi rw'icyongereza ni imwe mu ndwara zitandura zibasira abaturarwanda ndetse n'abatuye isi muri rusange. Mu Rwanda imibare iheruka ikaba igaragaza yuko abantu bagera kuri 46% bapfa bishwe n'izi ndwara zitandura harimo indwara y'umutima, diabete n'indwara za kanseri. Naho ku isi imibare y'umuryango w'abibumbye wita ku buzima igaragaza ko abantu barenga miliyoni 41 bapfa bazize indwara zitandura harimo umuvuduko, kanseri na diabete, ikaba ihwanye na 74% by'imfu zose ku isi. Ikindi nuko miliyoni 17 by'aba bapfa baba bari munsi y'imyaka 70. 83% byabo bakaba ari abo mu bihugu bikennye n'ibindi biri mu nzira y'iterambere u Rwanda rubarizwamo. Nongeye kubasuhuza no kubaha ikaze mwese bakurikiye Kiberinka TV. Muhawe ikaze banikazi. Nitwa Diane, nashinze Kiberinka TV kugira ngo umunyarwandakazi aho ariho hose agire amakuru ahagije ku bijyanye n'imibanire, ubukungu ndetse no kwiyitaho ku buryo buhoraho. Bashyikiriza ibiganiro ndetse n'amakuru bitegura mu buhanga n'ubushishozi kugira ngo ubuzima bwanyu burusheho kuba bwiza. Rero niba utarakanda kuri subscribe, reka ngushishikarize kubikora aka kanya kugira ngo utazacikwa na kimwe mu biganiro byiza duhora tugushyikiriza. Zizingiye mu magambo, kanya gato reka tugaruke twinjira byinshi mu nsanganyamatsiko y'uyu munsi. Umuvuduko w'amaraso ubarwa hagendewe ku mibare ibiri, uwo hasi n'uwo hejuru. Ku gipimo gikwiriye uwo hejuru ugomba kutarenza 140, uwo hasi nturenze 90. Bivuze 140 kuri 90 milimetero za merikiri. Umuvuduko wose urengeje iyo mibare ukaba ubarwa nk'umuvuduko uri hejuru nk'uko bitangazwa n'umuganga mu bitaro bya Nemba Dr. Ajil Kapso Ismail. Akomeza avuga ko indwara y'umuvuduko itera ingaruka zirimo kubyimba k'umutima byoroheje, byanakomera hakabaho guhagarara kwawo. Ikindi ni stroke, guturika k'udutsi tw'ubwonko ndetse n'indwara z'impyiko. Izi ndwara zose iyo zitivujwe hakiri kare zikaba zaviramo zirwaye urupfu. Umuvuduko w'amaraso ukabije ushobora guterwa n'ibintu bitandukanye harimo uruhekane rwo mu muryango, kunywa itabi, kunywa inzoga, kudakora siporo, indwara ya diabete, kurya umunyu mwinshi n'ibindi. Byagufasha kwirinda uyu muvuduko. Muganga Dr. Ismail akomeza avuga yuko umuntu ashobora kwirinda kujya mu kaga ko kugira umuvuduko w'amaraso ukabije akoze ibi bikurikira, birimo kutanywa inzoga cyangwa kugabanya ikigero cyazo, kutanywa itabi, gukora siporo, kurya indyo iboneye, kugabanya umunyu n'ibindi. Dr. Abramson ubwo yaganiraga n'ikinyamakuru Insider.com yagize ati gukora siporo cyangwa se imyitozo ngororamubiri bishobora kugabanya umuvuduko ukabije w'amaraso ku buryo bwiza bidasabye imiti. Avuga yuko umuntu agomba gukora siporo byibuze iminota 30 ku munsi, agakora byibuze inshuro 3 mu cyumweru, kuko ibyo byafasha mu kugabanya umuvuduko w'amaraso ukabije. Siporo kandi ngo ni umwitozo wose utuma umuntu ahumeka cyane, akabira ibyuya ku buryo umutima ukora cyane. Uwo muganga asobanura ko umuntu yahitamo siporo yumva akunda ariko akajya ayikora ku buryo buhoraho ikaba akamenyero. Yagize ati ntibisaba kujya mu nzu zikorerwamo siporo arizo zizwi nka gym, kuko kugenda gusa bizana impinduka nini. Gukora 3 mu cyumweru nizo nshuro nkeya zishoboka, ariko uko ukora siporo kenshi niko urushaho kuringaniza umuvuduko w'amaraso. Kugabanya ibiro ni ngombwa. Dr. Bramson yagize ati kugabanya ibiro nubwo hagabanukaho bikeya ku muntu usanganywe iby'umurengera bibarwa hakurikijwe BMI, bivuze indeshyo bigeranyijwe n'ibiro umuntu agomba kuba afite, biba bifite icyo bimaze cyane mu bijyanye no kugenzura umuvuduko w'amaraso ukabije. Ikiri ku bijyanye no kunywa inzoga nkeya, Dr. Bramson yavuze ko hari isano ikomeye hagati yo kunywa inzoga no kugira umuvuduko ukabije w'amaraso. Yagize ati niba abantu banywa inzoga inshuro 2 cyangwa se 3 ku munsi, n'umuvuduko w'amaraso urazamuka. Abaganga bavuga yuko kugabanya ingano y'umunyu umuntu arya bigira akamaro mu kugabanya umuvuduko w'amaraso ukabije. Ubundi umuntu wese ntaba akwiye kurenza grame 5 ku munsi, zikaba ari nk'igice cy'akayiko k'icyayi nk'uko bitangazwa n'umuryango w'abibumbye wita ku buzima OMS. Impuguke mu by'imirire zivuga yuko ari byiza kurya indyo iboneye nk'uko amakuru dukesha urubuga rw'ishuri Oxford Martin
ishuri ry'ubushakashatsi ku bintu bitandukanye riherereye mu Bwongereza. Kuri buri funguro ufashe ugomba gufata ibirinda indwara, imboga n'imbuto, urugero intoryi, dodo, karoti, imbuto nk'inanasi, amatunda, ibinyomoro n'ibindi, biri ku kigero cya 50%. Gutera imbaraga bikaba biri ku kigero cya 25%, urugero ni imyumbati, kawunga, umuceri n'ibindi. Ikindi ni ibyubaka umubiri bigizwe hanini na poroteyine, urugero amata, inyama, ibishyimbo n'amafi, nabyo biri kuri 25% kuri buri funguro ufashe. Amabwiriza y'ijyanye n'imirire yo guhera mu mwaka wa 2020 akazageza muri 2025 yashyizweho n'ikigo cya Amerika gishinzwe gukumira no kurwanya indwara CDC, avuga ko umuntu wujuje imyaka yo kunywa inzoga ariyo 21 kuzamura, ibyiza ari uko yahitamo kutanywa inzoga namba cyangwa akanywa mu buryo budahoraho byibuze inzoga 2 gusubiza hasi ku bagabo n'inzoga 1 gusubiza hasi ku bagore. Bisobanuye ko byibuze icyo bise inzoga 1 kigomba kuba gifite mililitiro 33 ku nzoga zisanzwe nka za Primus cyangwa Skol, na mililitiro 30 ku nzoga zikaze nka za whisky na gin, na mililitiro 150 kuri divayi yaba iy'umweru cyangwa umutuku, nk'uko bitangazwa n'ikinyamakuru Mumbai Mirror India Times.com. Ubwo yaganiraga n'iki kinyamakuru, umuganga witwa Dakela yavuze ko umubiri ushobora gukora inzoga 1 mu isaha, ni ukuvuga izo mililitiro navuze haruguru, kandi nturenza inzoga 3 ku munsi. Kundi ruhande hari abantu baba badakwiye kunywa inzoga na gakeya, harimo abantu bose bataruzuza imyaka 21, abagore batwite cyangwa bakeka ko batwite na bonsa, umuntu utwaye cyangwa uteganya gutwara ibinyabiziga, umuntu wese ukora akazi kamusaba kuba ubwonko bugomba kuba ku murongo kandi ari maso igihe cyose, n'undi muntu wese wabujijwe kunywa inzoga na muganga bitewe n'indwara arwaye. Ikindi ni umuntu wese utabasha kwifata ngo anywe ku kigero gikwiriye twavuze haruguru. Abaganga b'indwara zitandukanye bagira inama yuko nubwo ari ngombwa gukurikiza izi nama zivuzwe haruguru, ikindi ni ngombwa yuko umuntu yipimisha byibuze buri mwaka akamenya uko ahagaze ku bijyanye n'umuvuduko w'amaraso we, kuko umuvuduko w'amaraso ari rwica ruhoze.